ቢስሚላህ አሁን እንግዲህ ጠዋፍ አድርገን ጨርሰናል 7 ዙር። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ ቀጥታ ወደ ሶፋና መርዋ እንሄዳለን። የዘምዘም ውሃ ከጠጣን በኋላ ሶፋና መርዋ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያደርጉ እንደነበረው 7 ጊዜ እንሄዳለን። በዚያ ላይ የምንላቸው አዝካሮች አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተክቢር ተህሊል ማድረግ አላሁ አክበር ላኢላሃ ኢለላህ ልክ እንደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሉ እንደነበር إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده يميلون ذكر يلو نبر نبيات صلى الله عليه وسلم إن نلالن الله أكبر لا إله إلا الله ملتنا بزالن بزيا مكاكل لي راساتنا دعاء شرقبون نلالن مالتنا خزيا إن شاء الله 7 ዙር እንደጨረስን ጸጉር መላጨት ወይንም ደግሞ ማስቀነስ ሙሐልቂን رؤوسكم ومقصر لا تخافوا እንዳለ አላህ በቁርአን ላይ ጸጉራቸውን ያሳጠራችሁ ወይንም የተላጫችሁ ሆናችሁ ይላል። ከዚያ በኋላ እንጨርሳለን ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም